Agacencwire abataka bo muri Kamaya Kikoba na Chanda bakore ko butashemererwa ahabwe enguuto mbi. Nivuga taxi urugudo rwa Kamaya katanga twarukinga ba Kamaya bagume Kamaya n'abakatanga bagume katanga. Ubwo hataba batungira kamunya hamatama abo kushanganywe ngutezi eyarubare Kamaya katojo hamwe ne ya Chanyanda Chanda bugango zona zitandikire kukorwa nezingana kilomita 8 kandi neza kumaraho biliyoni 2 na miliyoni rukaga izi district yatungire kurabiro mu kitongore cha Dr. Deep. Karabambare rukaza omukatojo. Then tuinelinke ndijo erukurga Chanyanda ekaraba Chanda ekaraba Mbare ekaza bugango. So nenguuto ibiri konka zukusavinga area so zurukurabana. Aha mukorogo kwasaba Tamsa Company Limited obujunanuzi wabokore ngutezi batandikireho kukora kandi umukoro guhikirwaho mukuru w'entebe ya 5 omujwekerwa wa president hamwe n'umunyeshengero mucyara abehanangirize contract okora umurimo murungi. Bukoze se obuheereza kiricho utakaje tunyoneza gukora emeza 2 emeza 3 ukatandika kujabaja ite district kongera tenda mutukubinga n'utaha mutukubraklisting oburyo mbiragiro botoro mbiragiro mweno mushizo gutukozera nawe emirimo mingi enguuto akatworo uruguuto rwa rwetanga. Nienda kubanza kusima government yaturuhura aha bukuba aha tubiri twine bizibu nyamwingi rwa munonga okureba ngumwa niza kukora uruguudo abo kuba tibintu bwanabona kiriye kigezo kibekiri. It has been a challenge konka I think now it is going to be rectified. Enguuto zigenderiro kutungura emishuburo hagati ya Uganda na Tanzania. Gasha kwa Rusa n'Omanya.